Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA barim jong Kamau Sanram constituency uba HM Shangpliang hakajuk kapor ubade unong aibuit barang ba jong kesorkar jela hakatanat puli puthi ulabu jengkali basye kija ki kampen roy Kamau Sanram constituency nadu ba ula syaram no haka election kepala yat mentala arsnam ompat yo idak ia ya kini ki kentian uba Shangpliang uloong haba ajengkran haka jingalang balingkot ban sam ya ke MLA scheme kabakot hadu shiklur arpsan lak kabade ka baha jong u hakapor ba udang long MLA kabalalong mentaka sengi ka khat phra tarik no pra arja arpasau hakashnong jelap ka baha papo ka penan so sau area kani ka jingkran uba Shangpliang kalong ban kan tho yu MLA ka UDP bamenta uba olan singsun haka jaka ba unwan ra iki kampen roy haka than hande ubu dien penban iki kam ba utrei ma u kumu MLA barim ulapan kan mauru ba hakapor ba ulong MLA ki surok kilong ki ba bahalut hande hakini ki arsnam ba ula syaram ki surok kila jot rathai uba Shangpliang ula buru ka thong bayakan ka pisa bala ai dak sorkar an pendap ban samlo deki pat ba jong Kamau Sanram constituency haswa ban poi ka Christmas Let sibel khabisnam jam pa Barlen karbani Irorer this year Nelari karbani Matthias rang dekhau teman-teman fisim je itu no ifarah Wan borlang disau Yalam len khar bisnop Ban sara thongni Seng langni Lansara yang lokmi no hanya Ban rilang wanyang Open. Carefully Karsandi. To Sumitra Thongni kanina kamta ka senglong kumi. ini yang tak yang lokmi no Rose Babel Wanyang. untuk mentaruh penjo tak kejing suit nga wan mentaka singi hadin kuman ongno dan ardak arsnem menta te nga pediang sobhai fi baro iwi fi iwi nuspan map ya kejing bomla yang abu pengpoi for babiang na barpa kendit kadon ke program pagade ke siap jong melum so tham mata ka step kadon ke jingalang hantai hapo central library ba pagdiang ka party kilaya ong yangi ban don bentalang hanto te kala kum slam kendit ke program hantai te ngapan map ya fi ba fi lay up shitom te nanumbun ketien ngasukwa ban yatu api ba onda ngala poi hagi jingrem jong election ngala sanut ya kikam kibadang sa kibangade ban pendap kumu MLA ya mata jong pi baro ipai ba kisa kikam scheme bade ban sam shimet ya piru kilong kibadang sa hakajing sanut jonga ngala persyangkat bala bangan lejwat bat budin na ke sorkar ya ke skim ke bangade bangan sam syaphi kipat ba nakajing treshi tom bat nakajing wat lat jonga nalala bansay ya ka sanction
jong ka MLA scheme kum u MLA ubalaram kadang sa kapisa kumba siklur arpusan lak kabadang ngadang day bangan sam syaki nong kesyan jong ka konsumsi jonga te ngalayo ekani ke sanction nadu usnem balalek o hajar arpulai Andrei nakidaw ki bangamla ngan batay ni ladron ki balet banset ya kani kapisa hapo blok balaong bo ombit ban ai toba sangkliang ban sam ya kani kapisa hirup ya sutu te kaladon kajing ya persyang kajing ya kon ba da kumno ro abang ala tresitom ban wat ya kilat ya kilenti ban ai kajing ya rap syaki nong kesan jonga kumno ken adalah poi kapisa hapo blok ru omla ban sei te hakata kajing ya persyang kajing ya kon hadu hadwai hadin chisnen baka pisa kala sakut hapo baka pisa kala don hapo bang ngalayo ban sei ya kani kapisa bal kadi kani kin kabanga kwa bangan sam hakmat jompi habashit habashai abang alapun krek bangan le kan ni ladon biang ke jimpen wit lumba ki katuk ni ki brio ki balej banlej bantat burom ya ka jinglok jing jonga ba ka jing tracy tom jonga hante hapo hasor hapo press club bat kilaong ba ngalabam tu e kapisa ngala shim ya kapisa ya ka hok jung ba ngala bam ndrei ngaong ka hok ka sayeng bat mandakasi ngakwa ban bo ya kani ka sakhi man keno bakila keno ba ngala sei ya kapisa ngala pelut ba ngala bam tu ya kapisa te kata kalong ka sakhi mandasi mga kwa ban pensyai man jong pi ba ngangit ba pilayo i ki YouTube pilay i ki ay ki balakot ba kila shulet ban shu kawang kti kumandong no Andre matakas ni nang sam ya kani kapisa kumangayo siklur arpusan lak kan sedang matakas ni nang ni nakasinong jompi bat nakani ka area penden sa saw area Lais ni lenter, saus ni lenter kumalong no, kat pra, kat kandai, arpo way. Saus ni lenter, ngan wan banhiar sini bangan sam, yaki, ang persian juga konsumsi way. Bat ngan pelut sendan yaka siklur arpusan lak. Bat nga kumbang akular, kumapi pila iya po ka press conference yung ang shwa ka Christmas ngan pendep ya kanay kakam. Bat kanang hibaro, hinayo benta. Shwa ka Christmas ya kan ni jingrap ka bangang kwa ban ai phi kan long ka jingker ku ya kan long yeng hong sem jong phi kumju ba phin yo ban lek men ya ka Christmas ba kan yu ya ka banwan masuk ya ka masjid bahaba ma kwa ban trei hok trei bah ki don ki brio phi wa kwa ban pentut ya ka yeng pentut ya ka jingmut ka jingper khat jong ki nong ko sam ki jong ngam jukwa bangan late bentuklar ya kaskim jong kiwe ki brio hiro ki don hok banyo haba ki long ki nong mi khamat Andre habang ngaru ngalalong nong khamat sansnen ngalale hok ya kakam bat ngalasam hok ya kaskim bro om dei tang kaskim de haba pang basitom baro ki lewan ban shim ke jingirap dei nam dei polok be hakapang kasitom kayap ka im kapisa ka syutoy. Nalor kata kawan sa kaskim MLA. Nalor kata kiwan sa development. Nasongsi bangan yu iya kani kasurak kabalong kumni menta. Hajar arpulai hakapor bangang kadang surem ke election. Kasurok kadang bahasi kadang yong kasurok. Menta kasurok kala pum kala don na kakendau sudah. Si ke development. Kata kajingkular ba ongan wanra ka roy kapal. Kelong ki jingkeli ki bangi de ban bo hakani kapo denam de palok be
kajing keliba nele se baki kimla bakin le ka kamroy ka kam development menta sa sebut din be ya utau ba icem sampliang den dei kajin bud din kalong niu nga dei u emele bala ram andre ngadang la ban se ya kapisa menta upai ba kata kalong kajing sisa de perlok bi na sukwa ba hin pediang ya kene kajing arab kumbalamang daka sorkar kumbalamang haka skim katahi omdon jing khate sinaya hamni kadaw kalong ba nga ay kanang daka check ifi omde ngan ay daka pisa tungka ngan ay daka check pin late pin deposit be hapo ka account la jong pin yo tek kumbalamang haka check kumtahi pin yo ika pisa te kitbok kirang ba kane kajing ay jing rap kan long kaba lên nghe kerteng jong phi bat mental kasing phi wan hang ne ban la yu nga keteng Mary thungni ngawan chimya ka scheme jong ka MLA scheme bai pala I sar HM Changplang kadi ka ba me I imde shu menta ila de setting tema minang yu ka MLA scheme ka basa baru pisa kum no phi don jikerman phi community shu am phi ms em hajin shisha te ngim community shu tema long iba pada itre stom pada na menta ka jongi nang perkhat hi na menta jongi wat imde shu MLA jongi ru tapi I kum no I wat ke we ke prasad jong phi mo sing di phi ka kan tho ba kim tre ban ai ne ka skem shu phi ro em kata tekam la ban long ba le ngi tip bat ngi kermen ba iba inum sha hi re ban le kumta bat ngim tip re ki ek bri ki ba kan tho e kata ngim tip hi re ka ba dei ne ka bam dei han re ya kata te ni kermen ba iba e penyat ba ka ba dei ka skem yu phi yo am ta ka skim mem le skim ya baro ye yo ma ne ho e labun kat ne upai ni wan men ne te ya baro hi ni yo ka don em ka jing man toy ha phi yo ne ka skem ka jing man hajing sya ka jing mentoi te ka don ba hi menta kala de ka Singapore Christmas Singapore Subai School Phone stang sibenai mo sibenai abna la de por tit kot phone te ka bun ka jing mentoi ni ki baduk na gini kitan jang mo ismi du nong ba wem le jong phi ma ko oi ya kata le te ka jing benut tengi benut hai isar HM Changplang ka jing benut tengi benut ha tengi kermen hi be sawan thai byang hi sengi sin ka sing Hoi, sin kasi in sa wad pai yang hi. La ngi ru ngi ya kermen hi kata ba ngi ya bu hi ga jing dwai na mata jung I ba le ba. Kat ne ga jing kan tho ka ki press ki conference ki social media mo kumba ong no kila kan tho lai lai pujat ni bu ba ga jing kermen ba I in trai ba na mata ka than ke jung I bro. kule shubon